Baro anro pomut ki MLA, kanet kaskim kabapol sen ni ay ya kisimet kilong yin kilong sen kakum kajing ibit u MLA. Tengah ya lagi yang itu ibit berkotrikam, ngaru lagi sesi konstitusi, ya kinong Kristyan tengah ay, kibang Kristyan tengah ay nggak kamu, nggak kamu. Namar lajop saya lepas suatu teman kinong Kristyan, kanet kaskim kadek kabagi ay ya kinong Kristyan. Itu pelito masuk na itu ay katen. Baka din may balakaw sabrin. Ka polisi jong ikasulka. Baro ang pomot tiyan ang ikila kanata. Gali no kusten yuliti ko para uti pahay. Ngin kan ma. Bangiwan hakan ka yeng dorbar. Ya ke penghapan pendat. Ya kata kalengkor. Bagi pai pan mong song. Laban ong kibakersan ding waktu semula kersan. Ya ban simlang iki. Kom lagi jong hi. Namar mengikit ya kejuk kalengkor. Kom kinong may kamat. Nakaliang ngajong aku museum. Ngakwa. Ban penpa kat barok hi pradhon. Pagkadwar kejong na. Kapag office kabang ngasyon. Ngalong kabang kulut. Babi nyerung. Kata apa pisopan kam. Bani kendong. Namaro bang ngamlakon kam try. Ya ke office ka ujung patah. Wala ni kayeng ka bang ngasyon. Kalau kayeng ka papdeng subhay ka patah. Kan no tamlay kayeng tung patah. Kabangan kang kredap lada ki patah ni ki pranong mi kapat. Ni what? Ki nagbo ni kin ki staff mo ki batray ni office. Long lai luit wa pinyarong. Long lai luit wa pinya kedok. Ban pen i. Namaro ki tip ko malay patpaw na. Mangalong ubadang thamai. Om tang ko museum ni ubadang thamai ko nong mi kapat. Jom ka autonomous district council.